Miss Bonokyempem. Bonokyempem di akwa. Asubireka tasbi di abrim pota no kachire. Ayaya kana na kana so yeyo. Bonokyempem di akwa. Yeah, Bonokyempem di akwa. Yeah, wo koko. Yeah, ni pawa ya boy. Yeah, na nano boy chidom. Bonokyempem di akwa. Ayaya wani pa bebre. Ya wa wo fe foma tuntuma tuntum kokko asansa faade a ode kire na se ani nso bo a ekotirim eni ntina Contestant entertainment the brain behind Miss Bonokyempem ye na dwen se obese adwumadie na ode ahwe se na mabaawa wandi sua bekoso ewo bunumanim ensrahwebia ebekoso ewo bunumam na fe ebono amane ne amamre enso bekoso nti ode nani kire ne krom se okọ na one mpanyifo akususu ho na nhira ene mpaibo ni adum bia wo ho no wode ama no eni nti otuka hwi frinkran eni ko kire bunumam won kuro ba ko a ofere brikum na okoye no wanko ba bia se kurowura da sebre amankunadi awo the second na ase eno kopie na sei ene esi ewo ho mene brikum mine da sebre doctor amankunadi awo otosumi na mude abetu manimu adia to asumi ye na namu so ya sede ba ko a se ye ni se ibinya akwampo pinso ama poroso ati yenka sefa mpuntu sefa yema wana ebetiti wono no ne ya mudi bae so klasumbu pa ndi yidise nda kwanso anu na nanso di odo J1 ofeso awawa 2 no ka kire won se ena nigye se bibise wetime ba fie na obebo na amane na wonso do betime ayede aboa bia no obeboa na wotawachi se sabio se achacha enti wonkoso na wonye dwumadie no mfamboa momodre na se le amaka monye na mfa Pageant Bonokyempem na namu ye tamochi wo free ho no wako aban asoafo a wo hwe brekum east and west so aye awuranom Kofi Agye na fe azekose ho na sei na wonso woka edefo adwumadie no so sei brekum west DC NFSA Miss Bonokyempem baso yesre ne sei obia enhwebi na abonofo yenso yedienie yenso mu yie na tumi agine yie bedase wo buo ne ani die kwan so me Kofi Agye Brekum East Municipal Assembly MC Masma me kanese obia momoden no hwe Miss Bonokyempem program sene ebeya betom achire biase ne Ghana man ni biase nyana sene ebeya nsrahwebia ayado ni fene tourist site ebekoso na enye nipa bebri adwense sebio aye fioma monkey century pe anasa Kintampo waterfalls anasa Tachiman market are the biggest in West Africa pe ene wobuna hafunti Contestant entertainment de wani kire bia sidan akura kakra bia eben toma ahinkru na sa akura mu komu a wo forest kakra bi wo ha about 42 acres enwe ayemu ma na enika bebre se enwe no wo ho a wotini kura ba fie ene mu bedi agro ne bibi bia de sa na wako na yakọ ho nso sei ena waka ede kire ye touch mama him abodine ye kufia me ya mabodine ye busman krawri mabodine ayesunya ma him abodine ye brekum ma him abodine na man kredie wo mabodine aye ko ayo ikoi ayo unyahiwa ayo usiahiwa ka ukwa ufi bromem ayo iko yeah ankwano mama bodine Dr. Buzia mabodine yeah Dr. Buzia wanchini be Teza
go for my body, there's a go for Massini Bay. Yeah, Lordine, my body, Lordina Mahame, my body, yeah, Lordine, cross any bay. I go, Dio in Koi, Dio Dianewa, Dio Sianewa, Cow, Flip from them, Dio in Koi. Anamwa, yeah, from ya from Manta, ya from Madapa. Anamwa, yeah, from ya from Mabu, ya from Mado. Anamwa, yeah, from ya from Manta, ya from Madapa. Anamwa, yeah, from ya from Mabu, ya from Mado. Anamwa, yeah, from ya from Manta, ya from Madapa. Anamwa, yeah, from ya from Mabu, ya from Mado. Yeah. Bonokyempem biodi akwa asubrekata spedia brain important okachire ayaya kana na kana so yeyo Bonokyempem biodi akwa yeah Bonokyempem biodi akwa yeah Abusia Givers Industries egusu a ye kire okwan abefa so a obe washe washroom yekura Givers Rose and yekura Givers WC cleaner eno na ye de washe ye washroom bibia kama na abusia me no kasa we see ye gina chana mo yenko washroom ne ko hunde wa emusitie na hwe ekwan a ye fa so a ye be yi fini nyina afiri ho di machi na yenko Givers WC cleaner hwe WC mu hwe sabe efia aye ni wura se da bi se de ade aye fin de etwase me koto foforo da bi men koto foforo te nyame ya wadom na se wunya Givers Rose a ba bi ho awe na achi o ba bi aye stay o wo de miagum se de abrantie o miagum no enti wo miagu ba bia aye fin na wo de bomodna na eja no ho mana mere kakra Givers Rose hwade yede Givers Rose no egum no hwe onse adondo wade ne kama na wode atwitwi enkakran wode hwede we a abrantie no oye no hwe wode bomodna na hwe na uwie na afina na WC cleaner no so aduru na dwuma so ono so beka na kire kura nti uwie a na de WC cleaner no ebie gugu ba bie watwitwi ni nyina kama Pia so on say emuate sadia okoto no no pepe I've never seen any product that can be compared to this. A drop of it make clean with WC or bath house. Amana ya papa. A mummy him. A drop papa nini. The best for your home. I was just saying there. When you have say, fee when again, fee the kadochi. So, acquire your first one. You feeling no efrim. But my dress will Givers Rose and I say Givers WC cleaner. Na odi atwim kama ubenya no mo saa ope dodo atu ana se ope se be ye saa dwuma ye bi mawa mamada na fa number ya egusko yesu se de tie bia no onso ofie ebe ye fe ne mo ahwam na bibia anya kama see you me din de chance akwa de obetuma frame oso de body therapy ye be se hia Givers liquid detergent, Givers multi-purpose cleaner, any Givers Rose so ope dodo atu a come Malcolm shop bia ebenwo. Let's welcome the time ladies. Say you're malaria, but I'm not too for I'm too so time ever make sure, time ever make sure, a 3D draw, champion, fever draw, booking con,
home dear draw tata she and one time ebe make sure time ebe make Oba onyem ne nneoma no phone timi mfedro bi. Abofra ondi mfedumie no entimi mfedro. Ko hospital anasa lab. Nyanya wo a 3-day mu nhwehwemu. Ansa na wetimi anomedro yi bi. Kayo set time no. TIME. This advertisement has been vetted and approved by the FDA. Enya drone andro, a drone ni sayadi. Axco herbal caps. Miami team eni mi koko na ha mi bebrebe. Eyi ni nyina afiri ho. Me wura, me anya bai. Me so metimi anom Axco herbal capsule him. Metimi anom bedodo. Na woni XP herbal caps. Eno na ma mi sisi yade ni nyina afiri me so a. Mama me ho ato me. XP herbal capsule hina ma ni jaba. Enso di bibiasio. XF herbal capsule. A boost your immune system. Esisi ahemfie. Na mo wa ye basima. Ejento so de. Usisi da bia chia na ebi chia kan ho. Mesisi ndi aka ho. XP herbal caps. Ebe boa ma usisi na ye kama ma. Ti wo pa se one mama ho ato. Oso de hwe me. Hey! XP herbal capsules. Fama me, meso me kwanu we. Unya anye dan no. Yiwani. Ni be da nya bi. Action nu pe won. Ebu o ma mu ba bia. Da onya mfie dumi no. Apinfo ene oba o ma no fo entimi mfasa adu. Afana. Amaya wode foforo. FDA ahwehwe saa ejodi enkrato yi mo age atomo se ye. Yeah, kwano mama bodine. Yeah, kwano mama meni be. Naji mama bedwe mabodine. Da mama hine mabodine. Yeah, touch mama hine mabodine. Na nanom di won hira amayen ne yehu nsrahwebia ba akon yi de na hu behia sesa bi o ma hofefo a yedi won di dwumayi ebe ma obi ahu na ye kai se dwumadi e be hya ase no yeto nkra edepete ebonoman ene Ghana mamu so yo ba na se bi o du hudi se wusipi sita na unimbono amane ne amamre ene bra na bi hu adi eni free asa bi yanje obi ataku na saa meba wansun na ewie ne yi won se wo megina na the maiden edition no wonye na won represent won crew ene bono amani na meka bono na meka sisi ayaye no bono east bono ankasa ena ahafo na maba wanson no e pacho won na wodidi so sewa bono mai to mamai nchamu nyina nde sewa mani jesnonko se jumadi eti se yaye di bebo maba wa ama wakoso ewa adisia mi nsima ba beka ho bi nsramu bono mai do mamai so mo anka ho amenko amitimi nko esanse yaka se ba kofo ejina ebu na mom se yina ye kaboma ebeyeye nsramu muma yensom ni empeja ye ma bawa adisia e wo bono mantam esanse muni nyina be ya adwene se bono mai mabawa adisia enkon kan kra na mom se nyina ye kabama ebeyeye betskofo achachafo ntiti e bia wodo mamma mu ndi atwa Ghana nyina asia minim se ye de yaso de kase ni se ye beboa ma nwumosi akoso wo Ghana na atra Ghana nsramo monkoso ni mo machidom ni memmra ni mensumi ma meka mo ho na ye se ye ho nkunai ni amu ama ba wa disi ankoso wo bunu man mu damase efia empire force ye ofru dia pa ni be piano osaje fo na natachia mio the pet ana onkwaso ona na afia ne make say Dr. Kwadri agree I can say say if you educate a man you educate an individual but if you educate a woman you educate the whole nation sameka we ya echere sen yanuma bunufo eya ye wo adwimbi ya yetimu se saudi oba ekosuku demwa chese owia awale na oko na osande akwose mukase debi that perception no me efia Miss Bonokyempem Pageant ma fact me ho se me gina sa adwumadie so platform so na ma educating me mind se obi biara obawo ne ba emfa ne ba enko suku enkanka emma medini de James Owusu a charity edin a mede wa kan sie mu eni Owusu a ma di mfinsia aduonu miensa
me free drobo I o jama municipal I o bunu mayin tia kese nkoma okochiri dom sechi akon a o ye drobo hene nana ya wusu a drobo hima chiao. The reason why I took a bold step of being part of Miss Bonokyempem is I believe that everyone has a great potential. We all have different talents and abilities. Having the vision of making myself stronger, to empower other women to do the same and portray the rich culture of Bono, I took a bold step of being part of Miss Bonokyempem. Me being a victim of early pregnancy, regardless to my circumstances, did not exclude me from school. No kwasem ne se na enye easy. Na so my mama bamamu. Anka ne no, na ye ogidie bi se ba de ani jare. Na so enemre mu de ente saa. Se ye ba ye mani mu a, ye hu ma omo ye doctor fo, e ma omo ya lawyer fo. Eno ne kire ye se, e ma ye susu ye wotumi a, ye betimi di akosukuu. Na afe ya ma edi ni so. Afe no me de adesrede kese be kwa ama mennuanom bunufo nyina. Drop for German for. Mpanyinfo kan asem bi se prayo yi ba ko ayebu na momu ka bo ma ayebu eno senti no mesra mo se mo beta machi na matimi akofa saa ahinche kese edi aba na feso magic me da mwase bafuwa kentampo man for me pa cho me chia mu nyina na na witi kofo kentampo hema na na kosie dubia na na mu kwaso na mpa cha ma ku bibia ma de nyina me di ne de na na bafu agentedua me free kentampo asne ni ba na me pa mo cho de enti me pesa me de me hubo Miss Bonokyempem beauty pageant ni nyina ne se me pesa me kira bono yamane a e wo ya bono man mu ehia sa aba pan bia do ba ko school na wo kira se ne wo ba besi akono kwan na da achi bi wanya yeraba kentampo college of health Pastor Afo asorema me pamocho me chia obi bia me sramo me pamocho mo ntoma me na mo ka me ho a me nya obi a me da mwase akosua nchia sononko enkoma nnuano mabunfo nyina nana mankuna di awu ene nana hema akosia amia hema the third ewiei indide Patricia Efa. You can call me Advertisements. My stage name is Akosia. I want to be part of this program to portray the rich culture of Bono people and also empower our lovely women of Bono people. Nnuano mabunfo mpesen ka asem bi kire ho. Esan say ye wo adwimi da yetim say ba nko ani kojade a oyeye. Nanso awie mpesen ho ti ase say enye ba nko ani kojade a oyeye. Na se de ma yetim ka say de be ma ye no yenso ye betimi a ye bia boroso. E was set my yetim kosuku eduru yenim na to da bi wo ha ba na ti ma ye brebre mpo a wa kosuku no bete ba de wo kosuku bebiri a enye mpese nyi sa adwini yifiri nua bunfo mati se mu beti ma akọ ho anim abeye mpanimpa e wo ye man Ghana mu esan se okwa maman so a mati beye aman mpanimfo mani yeye na se sa dwumadie yi bekoso a mpese hu nyina ho tamachi esan se se ho nka ho a enye yie nti nsire mi nnuano mabunfo nyina se ho ntomam masori siesifo ho tamachi ni mintimi nkokodene enkomani nda ho nyina asi ohima ya man Ghana man ebibimemu ha ya wa adwen bi hye yetwimu se ema ye mema ejapade na emu metumi hu esiwo se me man bonofo na bua amasa adwen no afri yentwim senti me mesra mo me man bonofo mumua me na mintimi enkofa ahenche yimbra fie na minsisa sa adwen ko na ehye yentwim no ema so kuko eto apia ema ohia ene awododo afi yarewa bi a ye friend HIV etos wo ye man Ghana man Bono man for masori for mebusiafo mesramo mumua me ohima na me nkofa ahenche emrefie mesramo bebre. Thank you. JB. Greetings to the traditional council of Wenchi Enchra in Kranza mine. If I'm modishie new emidi de join itabuadua but your mistake name JB. Me pamchon person me can see every so call ya my buma and ban for education is serious. The my fix a member and a year day and to be one collapse obvious 13 years not the baby. A year job because I mechanical habitation. A year there a cost because I made sure I will mind say the boss a bit to me a school. A bar a bit to me, I bet to me crab air president, your one bar ministers, your one bar doctors.
It's a person abuna for more time at you. To me, not a bad distraction. I found it to my preference. I will be mountain for my children. Yeah, I'm going mama bodine. Yeah, I'm going mama many day. Let's welcome the time ladies. Say malaria, but no not too for I'm too so time ever make sure, time ever make champion, fever draw, booking con, upon me dear draw, Tatashe, and one day, time ever make sure, time ever make Oba onyem ne nneoma no phone timi mfedro bi. Abofra ondi mfiedumie no entimi mfedro. Ko hospital anasa lab. Mianya wo 3 day mu nhwehwemu. Ansa na wetimi anomedro yi bi. Kayo set time no. TIME. This advertisement has been vetted and approved by the FDA. Enya drone andro, e drone ni esayade. Axco herbal capsule. Miami team ene mi koko na ha mi bebrebe. Eyi ni nyina afiri ho. Me wura, mi anye bai. Me nso metimi anom Axco herbal capsule him. Obetimi anom bedodo. Na woni XP herbal capsule. Eno ne ma me sisi yade ni nyina afiri me so a. Mama me ho ato me. XP herbal capsule hina mani jabafi. Nso di bibiasio. XF herbal capsule. E boost your immune system. Esisi ahimfie. Na mo wa ye basima. Ejento so de. Usisi da bia chia na ebi chia kan ho. Mesisi ndi aka ho. XP herbal capsule. Ebe boa ma usisi na ye kama ma. Tu pa se one mama ho ato. Oso de hwe me. Hey! XP herbal capsules. Mama me, meso me kwanu we. Unya anye dan no. Yiwani. Ni be da nya bi. Action nu pe won. Ebu o ma mu ba bia. Da onya mfie dumie no. Apinfo ene oba o ma no fo entimi mfasa adru. Aksana. Amaya wode foforo. FDA ahwehwe saa ejodi enkrato yi mo age atomo se ye. Mpanyinfo se opanyin ni ofie a due. Ene ntina ye hia maba we nyina ye to nsa afi onimonyamfo a ye friend Paul Ofori Amanfo or a lecturer at Ola College of Education at Cape Coast. Se omra no metu maifo emfa dwumadie ho na emfa nimonyam emre ema no wona busua ene bonoman ene Ghana man nyina. Mebo mabaso no fasia no menu anmo ma no. Anamo amatu anamo a eso ani ehyem kran na ema yemobinum anidaso pa. Yebeka say is a bold initiative, is a bold step. Na yebeko so na yahyem kran. Se monyere mo ho akansi a yesi ade titru pa yepese yehu na yepese yeboa na yehyemu kina ene se confidence bunika bibi se confidence se yeye bibia yebehu se de yeye no yete ase na yenim de yeye na anamo a motu no obia mfasa adrenaline team se enkudwa for lidwa it's a contest enye dan ya nipa ba ko no be wene na nso hwe se ebeye wo na se ebeye wo nso so a ebia sa laurel no you will not achieve it on a silver platter. It needs hard work. Our semo yire mo ho na mo ye adwumaden. You have to read, you have to research, you have to rehearse. It is an in the next few months the enemy idea was say what this sabotage from kunisi when so say one mem say ebia say you just to play, but you are in for the crown, and that will need that you really put in your best. Enti yabada mo ase yabehye mu nkran na monkoso na monyere mo ho. It's a tough race, but once I would do what behye mu nko ade you are going to say you are in for the ultimate. Enti confidence is very important. Ade bia wo ye bia no nyasa kokoduru no say obeye na obeye ni yie okasa se ne bono akoye cosmopolitan society se nye bono no na obetimi akampo na se aya asante aye bono for ye kan sa asante abono eye wo se wo ka asante now. So once you are communicating is important. Nuan dia wo ka no se nipa tenko a eye twi kasa
ɛyɛ akankasa me fi sɛ ɛno ano no nti nyɛ sɛ kyenkyenkyena a ɛwɔ sɛ wotim kabo no ansana platform yi you will be deemed to be successful and also to be making some inroads. Nemum ya wonyama nkitimkiti bi wo hɔ a ɛda yɛn so no sɛ yɛ abonofoɔ ebi a wodini kura sɛ deɛ wobɔ wodini ana sɛ ebi kura nneɛma baako na mmienu bi but menim sɛ no deɛ yɛ kɔyɛ nim no akwanya bɛba ama yɛ nim adidi ho nkɔmmɔ but nitie wam no kakra mɛka no sɛ moyɛ adeɛ na monhyɛ mo sapo mu nsuo na monyere mo ho na menim sɛ deɛ aka no mu no ɛdɔɔso nti yɛbɛda mo ase. Congratulations. Thank you. Osum bebre ne wo wiase. Nanso wo nyinaa gyetum sɛ enhyira ɛwɔ mamu ɛsen ɔgye. Ɛninti na maba wa hofefuo ya wogina ama Miss Bonokyempem dwumade wone Miss Entertainment kabom ɛte krom na wɔkɔkyɛ aduane ensuo ntaade ɛne nneɔma ɛma asabio wona woni bie wona ɛkɔmode wɔn wona wɔtekam wona wɔkɔ baabie so benya ahoɔden na wɔde yɛ adwuma wɔyɛ na wɔtumi di aboa ɔman Ghana. Say en adwumadi ne koy Bonokyempem diodu akwa no Bonokyempem diodu akwa yenie asubreketa subidi abrempon ta no mantam anyame ahira yen ya ne edidi magana nya bidie ya wo koko wo ha ya wo timba wo ha ya wo kwaya akese kintampo waterfalls chiridi waterfalls nkranza fiema monkeys tachimedwa ema ahofefo wo ha kwakwa tuntum nananom so boye chidom obromantam nyame ahira yen ay nyame ahira yo ay obromaya ay Bonokyempem diodu akwa mantam bidie ay nyame ahira yo ay Bonokyempem diodu akwa asubreketa speed every important okechire ay kana na kana so ye yo Bonokyempem diodu akwa yeah Bonokyempem yeah wo koko yeah ni power ye mu yeah na no boy chidom Bonokyempem diodu akwa ay wo ni pa bebre ya wa won fe fo ma tuntum koko Bonokyempem diodu akwa yeah kwa no mama bodine yeah kwa no ma do meni be na di ma bedwe ma bodine do mama hine ma bodine yeah touch mama hine ma bodine yeah kufia me ya ma bodine yeah busma krawi ma bodine ayesunya ma hine ma bodine yeah braku ma hine ma bodine na ma kredi ewo ma bodine aye ko ayo ikoi ayo unyairewa ayo usiairewa ka ukwa ufi bromem ayo iko ye angwano mama bodine Dr. Buzia ma bodine ye Dr. Buzia wanchini be teza kofo ma bodine teza kofo masini be ye ladine ma bodine ladina mahame ma bodine ye ladine kraseni be aye ko dayo ikoi dayo udiairewa dayo usiairewa ka ukwa ufi bromem dayo ikoi anamuwa ye kroma ya bromanta ye kroma depa anamuwa